Kaluguran mo kapatid, ikasal pantayanan, ngayon pong Domingong hindi, pagmasusyan tayo, yung katlong misteryo ng ligaya, yung pamanipan ng Banal na Espiritu, yung Birhen Maria, at Karing Apostoles. Ini pong kapiesta na inihaw sa din Pentecostes. Ating amanong Pentecostes, iba't siyang amanong Penta, with pentagon in geometry, five-sided figure. So in number 5, 50, 500, 5,000, karing Israelita, number 5 is the number symbolizing a group, a family, or a community. Yang ngayon Domini, ngayon Domingong ini, 50 days after the resurrection, pagmasusyan tayo, yung pamanipan ng Banal na Espiritu, pangisubungne, biyayane, antabayanane, yung Iglesia at tinatag ng Ginoo Kristo, abungan ng kayang pamaylasa, kamatayan, at pamanyuling memye. The Church is the fruit of the passion, death, and resurrection of Christ. The Church, luglumanin kabilang tao, is moved, inspired, and guided by the Holy Spirit. My dear brothers and sisters, if there is one thing beautiful, amilyari ng Vietnam, we belong to a family, one happy, loving family, and we belong to a very supportive community. Kailangan tayo po yung komunidad. Kailangan tayong pamilya para mabuuya yung kakatamong pamilya. Inya binasaan ang kanyaman if we belong to one happy and a loving family. If we belong to a very accepting, understanding, accommodating, and a loving community. Napansinan ko po rin matwang balikbayan. O tangaranasan ng pasibayong biyebinali. Kaya mamanyimbada ando, putnangan ko lang. Kapilan ko po magbalik Amerika. Among, ako magbalik Amerika. Mas masaya ko kiniking binalin. Ulingan ando, makasimba ko. Kaya mehula, deng kabalen ko, deng pamilya ko. My dear brothers and sisters, namin katangian ng iting komunidad at tinatag na ng Ginoo, empowered by the Holy Spirit. Muna-muna, it is a community of unity in diversity. Kingkakatamong pamiyaya liwa at intamong pamisasan metong. Kalumana mo rin 5 tamong taliri, aliwaliwala, aliway tindaragul, ken point finger, ken middle finger, ken palasingsingan ang pang malati, the pinky finger. Aliwaliwala po. Pero they serve the same purpose. Sampulungan mula, atin lang unity in metong at metong. Unity in diversity. Sumamit na rin pamiyaya liwatam, king komunidad tamo. Aliwaliwa tamo background. Aliwaliwa tamo pag-aralan. Aliwaliwa tamo status. Aliwaliwa tamo kelingan. Sumangit ng pamiyaya liwa tamo. Metong tamo muking kang Kristo. Bisan meto nga nakatamo ng lugod ng Diyos. We serve the same community. And we work for the same family. At sana po mayakit karing kakatamong pamilya yan. Sumagit ng pamiyaya liwa na rin anak mo. Kailangan misan metong kayo para ing kapakananing pamilya. Sumagit ng pamiyaya liwa tamang komunidad. Let us work together for the good of the parish. Unity in diversity. Pwedeng masanting tangan. Pwedeng mga lagutangan. Pwedeng magaling tangan. Pwedeng pare-parehong tamuhay. Masanting kung pare-parehong tamoy malang. There is variety in community.
And let us accept the fact that we are different from one another. And yet, in spite of our differences and diversity, sana may kong tamo mo para king kapakanan ng pamilya, para king kapakanan ng parokya, para king kapakanan ng balita, para king kapakanan ng bansa tamo. My dear brothers and sisters, kadua, it is a community that is gifted with the charisms of the Holy Spirit. Pemudmud na na ng banal na Espiritu, ding miyayaliwa ng kalam at regalo, king balang metong at metong kekatam. We are a gifted community. We are a charismatic community, filled with the gifts and the charisms of the Holy Spirit. At dahil pong charism sa rin, dahil regalo, maging regalo lang when they are put at the service of our community. So, nanuman itang gelingan tamo, nanuman itang talento tamo, apigkalog na ng banal na Espiritu, may pagkalog niya itakeka, pangkiyat ay bulugme, kingkirang kasuyuan, kingkiratamong komunidad. At salamat king Diyos, mamulaklaking parokya tamo, king kasuyuan, ning balang metong at metong kekatamo. Because of our talents, our charism, maging manyaman, maging masayaya, makabaldugan at makuli, ingbining kekatamong parokya, ingkekatamong liturhiya, ingkekatamong parokyal life, ingkekatamong family life, maging masayaya, makabaldugan niya because of the charisms of each and every one of us. Ding choir tamo gagamitan din talentuda, king pamagkanta, to make our liturgy more meaningful. Ding kakatamong MDC, ding kakatamong KBS commentator, we put our charisms at the service of the community. E tala sana pagkait, din nalumang talento, din nalumang charisms, abinya na kakatamong ng apong Ginoo, bang mamulaklakya, ing parokya tamo, karing kakatamong talento. My dear brothers and sisters, we have the different organizations, we have the different ministries, then charism sa reni, ilang papamulaklak, ing kasalpantayanan tamo. At in komunidad na ini, it is a community of peace and loving people. Uling kapayaman, yung metong atanda ng presensya na ng banal na Espiritu. A family or a community cannot move on without reconciliation. Let not our pride pull us back. Lumlong rin ang itanang bisang masenso at sumudo. It is a community of peace and reconciled people. Yan nga ng Ginoo niya, pepakit siya rin kayang alagad. Tanggapan niya yung Espiritu nung patawaran niyo na rin kasalanan ng ninuman, may patawaran lang. Yung kapayapan, manatili yan kayo. A community of reconciled people. May mga pamilya, may kakasundo. May mga komunidad, ang may papananggap, ang pong may papamatawad. My dear friends, there is life in five. According to reflexology, ating 5 lifeline. Nung rin malibaging gamat tamo, sila ay dumadaan sa iba't ibang parte ng ating katawan. At ding lifeline na rin ipat siya tinimid mula, bikabuhay at bikadiwa ng kiyang katawan. Kaya po na po ng ating kung paano daman, ang sangoring kayabe, pa-reflexology ko. Paslan din yung parte ng gamat mo keni, parang ikanang matyan po ang masakit po dumos. Then I begin to burn. Yung ganun puso, bandaya keni, po ang itimid nini, marilax yung puso mo. Po ang itimid nini, kanyang lungs mo, ipangisnawa kang masalese. Po ang igutan to rin taliri mo, ipapasno ka. At po ang pisang pulungan dala, it feels so good, makalakot ako. Even our hands,
our 5 fingers can really create an effect in our body through our lifeline. There is life in 5. In komunidad tamo, nagda rin dapat taong pasnan para migising lang. Sana mamulaklak ang kasalpantayanan ng lugod, kareng balang organisation. Nanula rin matudod ang organisation king parokya tamo at dapat tamong paslan, balang migising, balang ma-activate. Nanula rin organisation o grupo o sektor ng kinatamong parokya that needs divine reflexology bang pumagdiyan ng pasibayo. Bang mikadiwa tamo, migising lasana ng organisation, mamulaklak sana yung kasuyuan king kinatang parokya, ibulugtala rin talento tamo, minalin got talents. Santa Monica Paris got talents. Pagmaragul tayo, at burin mo pagmaragul tayong parokya tamo, mabilo ka Pampanga, uling mamulaklak tamo king talento, charisms of the Holy Spirit, that really makes us alive. Paslantala. Let us ask the Holy Spirit to apply divine reflexology. Karem choir tamo, you can still learn more beautiful songs. Karem organization tamo, you can still be more alive. Karem ministries tamo, gisinga nakatamo sana ning banal na Espiritu, kaniting kapiesta ning Pentecostes. Talagang tamo. Sasalpantaya ng Diyos, pagmaybayang ito, inalaging banwat niya ako, at sa Kristo ang